For my mom, Aqua be my family exclusive with the Bonesman show. Median the Bonesman. Chebiana, a video and I interview be to my name say, Abusian for here and Wakra at their support, Miniaba AISHER. Yame Adoma, a binum at the Mwaka by my de Mamo, cheese so for some by Yababuano. It's never PM away AISHER and fear a interview mono. Juana Yababi Pia and then so Yame Adom ama Yanaka. Na ye de bre abusia na omoso e de asupporti ye we nyina se be ya obi entran se engwin se sebi ye agi obi sika e na adi enti no ene abusiafo no ofa wait ma efira efira no so e wa ha efira ho so mehia na Aisha maame so e wa ha maame maame so wadaro ma wait ma ba enti abusiafo ni nyina e wa ha nom na Aisha ye be bisan babia owo ne babia akwakosi ma me betana me nchen kakra everyone night zen nyame adumboko yes ye ho ye pa na ya pm ewa over na zen boko ba na monso ye bibia boko ma me na so zen boko ho ye nyame adum ho ye tese de bibia da na kwam otimi didi ya de na wodi kakra Evera ona oye fie ni panyi amenka ne sa sese ni condition akosisen wadaruma sese no ye da wo musa na ye be kan se ja yarfo de o yare na obi busa ya na obeka se esa de a emu odene ndi so asem wana na yesri nyame se ebinya domfo bi a obeboa ye na ya hunu bibia ya de no esibre Mane di umam de abeto no. Ifuro no nyina moko hospital. Ya koji ama ma lab bebrebe. Enti no ma lab no bia o mo kire se just 2 weeks ansa na results no aba. Tie da na mo ba ha mo koye no. Ase yenso ye frefra ya ni brand ze sia me no kasesi anopa ya na o mo se results no bia ba nyame pa ekina ye mra na ye mehwe de eko. Still na na corner da so ho ndi o wen sisi de odem ha odem I say sidi siti no ni peja na ide na kakra nti se ebianka mu wura ho na mu sidi siko ye be ko na ye no akwa twenko na mko a doctors for no ne ofa na ne ko ye oko mko a doctors for ne se ye de adisa o mu trese da na ye ko duru ye no ti o mu sa ma ye ko ayi kase ko twa scan ni bi nti o mose saskan no mbe kirese ada se nsu na adinemu anase enye nsu a sayi na ewo mu no ebia nintini ni bia wurawura ne na chi anase abani tiri ho nti gise yakotwa nti yakoye no na aja o musa ma etua 9 million ana o motwa ya o matwa na ne bibini kakra bi atwe hu nsuo kakra ade akọ yesi eno nso ye de sakoma ayi lab fu bi ama o nso ayren ama o nso ahwe ahundi ko depotia ewo mu ti sai na ye twense ye nsaka ana ombe doctor ye nsaka ne de ko doctor na no be kirese nkese umetima ye operation na ye no be call lab say nsuo na agine mu nsuo a eno nso no mahundi ombe ye no nti o hwa de yakosi no eno nso mama ye be 2 weeks msa no pa na ja o ma frese ese de aye ready awie nti gise eren ekina ye kwa akogine ye hundi eren eko se omu bia dia ko ayi tiata moma ko yino pressure na achese na ta o mama yeka se bia senisi na se o jetum so bit maye sa na o ma kire omu de omu kire nde o ma kire se o meye na ompese omu hu adekode potia ana se nsuo se nyensu a sa na o mayren o ma ko maye nti o kono wedi mama mo no tofa sena na mema intro no na no yebedi nkomo kakra ye nyina ya de sede to ya hwefo anim bi mu frɛ ye kakra amamfo ye moko ye no minim se ahoche kakra ba ya amamfo ye na ye de bisande mo ye bet na chi no foforo sanso ba ye ti second time nie ye sanso aba present minya ba no modena ba no mu ya ka ma ne ka da mu ho nanka esum Aisha kafra wate o beto
Auntie, I had no much I know. Okay, nti anya kuro awu. Kafra. Where yi munsum. Aisha swati ana mboa. Asontie. Otimi kasa kakra. Aisha te saying. Ti se de ohun ye wo hu. Ohun beto wati. Ya dem pai bota wachi wati. Ena ya peka kakra de bro de be support wati. Ai fo be boa wati. We dey Mr. Mo da mo mane nkoda why na nka yepese yekọ honom enti we dey abusianfo da mo mbra na menye presentation kitua bi ono a ha ide yeboaboa yensa no na yenya 1000 Ghana cedis nze already ne mokoye na e bi sende no ofa yes basis ya ne dia de by de 10 million ena yede bre abusianfo enti Aisha wa ha no so ena mede Aisha wetimaje enti Aisha anti menje ofa no way efira nti we ye 10 million na yedi ma abusuana nti se bia wi agbacha na o meyehu ansoso no meyehu na se yedi bi be be kan ho na so na o meyehu nti abusuafo se na edi kan de to manim no still na ye sanso ehia moa lab no nko a na tika nko a no na wo fe ka na nko 9 million wo hu we so nti skana de enye easy nti we de madaroma still na da so hia moa pa ye ade bia mo de ba maye bia no na ye de abai yes be sanso e de aba nti Aisha Nyankopon ebesa wo yade wate efira ede na woka yo ene de ye woka ina se adofo ye de obi ase bibia obi ayi sempoa efiri ye Nyankopon enhye nanamu Nyankopon ma omo yiska no ene omo adwen pampo se omo beboa na emum ebi na eni ho no Nyankopon nhira obi a na wo ma obi adwuma nye ye no nyame nyi san ne musuo mfiri adofo nyina so na enka obi akoma se obetimi aboye nua na ama na nya ahoden Nwane des. Ofa, osubeka sana wadaruma. Nwane wakane de, nwane wakano. Nti yedasu gusu aya. Ana okase enye pobo bi na munama moyeden mobo. Se obia se no wodami ntimi peza base se yedina pie. Se obia hunu. Nti buana ne ye gusu a yes sire wo musaja. Omumwe na enua ba na onya hone. Nti de ofa. Aisha. Abro kakra wati. Yambesa ya de wati. Yambesa ya de. Ubeti makasa. Ubeda ase. Kasa mami. Do masa mami. Aisha se oda ya hwefo nyina ase. Abusiafo mamemfa ni nyina ensi hanom. Emwa kakra ya besa ba achi no so no. Yemma abusiafo so yemfa hintan busiafo ye besa nso e de aba. Median the Bonesman and then your first time wait ma subscribe to your YouTube channel Bonesman official. Video here wait me a share one like it or comment ya obi ano wasan so e de aba. Ube donate so numbers eguasie. We number na wa e kakra obi ano wasan so e de aba. Mede nkomo twetwe ni nyina